neka vrsta konfederacije, kada bi bilo političke volje, bilo bi je jednostavno izvući iz toga, ali to je za sada, jednostavno. To što nam se događa, ne događa se preko noći. Mi smo žaba koja je bačena u hladnu vodu 90. godine, to je poznato, evo, psiholozi to koriste tu sliku, naime kad žabu bacite u kipuću vodu, njoj se ništa ne dogodi jer iskoči. A kad je stavite u hladnu vodu i polako je grijate, ona se skuha i ne iziđe van. Tako da smo mi sada negdje u poziciji te kuhane žabe koja je stavljena u hladnu vodu, gdje smo u jednom drugom procesu tog što vi zovete s pravom, terora, medijskog, političkog, veleizdaje i tako dalje, došli na rub zdrave pameti. Evo, stvarno, evo, čuli ste i ovo kad se radi o odnosima RH, BiH, kad se radi o odnosima veleizdaje prema praktično ulasku u arbitražu koja bi trebala dovesti do gubitka goleme površine hrvatskog teritorija i svega što nam se događa vezano za vanjsko zaduživanje, rušenje dostojanstva, sve što nam se događa u pristupnim pregovorima sa takozvanim pregovorima, odnosno diktatu prema Europskoj uniji, mi smo jednostavno po mnogim referencama prestali biti ne samo suvereni, nego prestali biti i država. Duboko smo već uronili u Jugoslaviju, ja sam čak negdje napisao da smo već 80% unutra, samo još fali politička odluka. Gledajte, medijski prostor, kulturno ozračje, masovnu kulturu, estradu, šport, mi zapravo već živimo u Jugoslaviji. Suradnja policije, suradnja gospodarstvenika i tako dalje, samo još fali politička odluka i upravo se priprema povlačenje tužbe ili testira se sada. Mijenja se samo jedan članak Ustava, iako kad se on promijeni, on je nedostatan jer treba promijeniti još i prvi, drugi, treći i tako dalje. Ali kad promijeni taj jedan i kad ne bude otpora, ako ga ne bude, onda će ostale članke uskladiti sa tom promjenom. To bez saborske rasprave. Tako da, evo, to što ste rekli je naše sadašnje kuhano stanje. Molim, ja sam htio pitati profesora, zašto ste i vi pomogli tome procesu, zašto ste podijelili glasove na prošlim izborima, zašto se niste udružili sa profesorom Tuđmanom, sa ostalim HDZ-ovcima, ne znam da na neki način ne dođe Josipović da može davati tako teške izjave koje su se dogodile i da li je Hrvatsko kulturno vijeće postalo zahtjev za opoziv toga predsjednika. A to je teški prekršaj, razumijete, za šteta za hrvatski interes. Pogotovo u ovako osjetljivoj političkoj situaciji. I mi stalno podgrijavamo i omogućavamo upravo taj teror. I vi ste ga profesor omogućili što ste podijelili biračko tijelo, razumijete, umjesto da ga objedinite, da ne dozvolite propuhama, razumijete, i sljedbenicama Mesića, da dalje, razumijete, rade što rade. Čujte, vi ste isto krivi, ja vas optužujem. Vas jako cijenim. Legitimno, potpuno sam, ja ne znam da ste vi čitali, da ste pratili moju kampanju. Ja sam vas slušao, samo saslušajte, par rečenica. To je prošlost, to je prošlost, ali važna prošlost. Naime, ja sam nudio predkampanju i težište moje kampanje je bilo na predkampanju na objedinjavanju. Ako ste čitali moje web stranice, gledali moje promidžbene materijale, moje javne nastupe, to je bilo jasno. Međutim, ključno u svemu je ipak bilo da je Josipović bio snažno zaparkiran i bez kompletne sinergije, ne samo Miroslava i mene, nego političke zrelosti neke stranke u Hrvatskoj, to se nije moglo izbjeći. Naime, on je bio toliko, pa sam o tome nešto pisao, on je bio toliko zaštićen, toliko je zaštićen bio Josipović u privatnom, poslovnom i političkom načinu godinu dana i proizvođen da je samo jedna velika sinergija do koje nažalost nije došlo. Evo, ja sam pokušao tome pridonijeti i uspio, nadam se da će sada i na tome se radi da iz tih grešaka izvučemo pouku i da za sljedeće parlamentarne izbore napravimo jednu veliku sinergiju. Ja ću odgovoriti na ovaj drugi dio pitanja. Dakle, od svih hrvatskih institucija, od svih značajnih udruga u Republici Hrvatskoj, jedino je Hrvatsko kulturno vijeće tražilo
da se smijeni Ivo Josipović, ne samo zato jer krši Ustav, sustavno krši Ustav, mislim, nego zato jer se očito radi o osobi koja ne može reprezentirati Hrvatsku državu. Što više radi protiv i ako mogu ipak nešto optimizma unijeti na kraju. Ne smatram da je Hrvatska država ipak u tako lošem položaju. Ona jest, kao što sam sad govorio na jednom skupu u Zlatnoj dvorani nedavno, ona jest postala drugorazredna država, ali još uvijek država. I mi moramo učiniti sve da ju izvučemo iz toga položaja. A što se tiče generala Gotovine i presuda koje se očekuju, ima i drugih mišljenja. Evo ja ću reći dr. Milan Vuković, koji je praktički vodio sve ove naše skupove o haškoj temi, o zločinačkom pothvatu takozvanom i slično. Dr. Vuković tvrdi da ima informacije da će Gotovina ne možda biti oslobođena, ali da ta presuda neće nositi sa sobom neku dugotrajniju kaznu. Tako, da, daj Bože, točno, tako da postoje razni izbori, postoje razna mišljenja, postoje razna nagađanja, ali pokušajmo malo biti optimisti i pričekajmo, očito presude neće biti prije ljeta kao što je bilo naznačeno i kao što smo očekivali. Očito će se do presude ćemo čekati do svršetka godine. Hvala. Daj Bože za Gotovinu, da bude što manja kazna ako bude uopće, ali zar nije to formalno pravna potvrda tog zločinačkog pothvata za koji nas optužuju? Mislim, to je velika politička šteta za državu Hrvatsku. Naravno, politička šteta za Hrvatsku državu je nastupila u onom trenutku kad je ta ista Hrvatska država, odnosno ta hrvatska politička elita, kad je pristala uopće prihvatiti, odnosno uzeti na znanje takvu optužnicu. Kad nije istoga časa odbila takvu optužnicu i sve diplomatske i sve političke, sve kreativne snage uputila prema tome, mislim da se ta optužnica sruši i da se jednostavno ne da Haškom sudu ta ovlast da može podići takvu optužnicu. Možete li zapisati jednu malo šale, a nije želeo spira, možete ga pisati u Hagama ga posude Antu za izbor. Jedno 2 godine nama dosta. Znači, mogu ljudi da Za parlamentarni. posude nama da prođu izbor. Može, prihvaćam se. Hvala vam što ste došli, ja mislim da je bilo zanimljivo.